Tubashimiye ko murimo kutwumva. Igihwagari ni igihingwa kireremwa mu mwaka. Kibarirwa mu muryango w'ibyo bita Asterazis. Indabyo zacyo usanga ari ngari. Zikiza cyane ku mavuta aribwa. Hafi 40% y'ibikigize ni amavuta kandi y'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu. Benshi duhinga ibihwagari ariko tutazi neza imibereho yabyo. Ese ubundi ibihwagari bikura bite? Urugendo rwabyo mu mikurire yabyo iteye ite? Ni iki se ibihwagari twabyigiraho kandi bikwiye kutwigisha mu mibereho yacu ya gikristo? Tubahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa kinyura kuri YouTube channel yacu Oasis TV. Ndi Iradukunda Yves. Ubushakashatsi bwakozwe ku gihwagari aricyo twita Turnus mu ndimi z'amahanga bwagaragaje ko amavuta akamurwa mu nzuzi zabyo hakurikije ubwoko bw'indobanuro butandukanye agera kuri 50% by'amavuta y'abigize. Bikungahaye ku byo bita acide grasse kuko habonekamo 12 yabyo mu mavuta y'ibihwagari. Mu mavuta y'ibihwagari kandi habonekamo palmique. By'akarusho acide linoleique ari nayo y'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu. Abahanga mu mirire bemeza ko ari ingirakamaro cyane kandi ko ishobora korohereza abagore batwite mu kubyara neza. Ifite kandi uruhare runini mu gukumira indwara ya diyabete. Nk'uko amakuru dukesha urubuga rwa Wikipedia akomeza abivuga, ayo mavuta akize kuri vitamine E. Imbuto z'ibihwagari kandi zishobora kuribwa zikaranze. Zishobora no gukurwamo ifu yongerwa mu biribwa bitandukanye ariko zibanje gukarangwa. Ibihwagari ni isoko ya za vitamine n'ubutare butandukanye kandi bukiza cyane kuri zinc, ituma umubiri w'umuntu ugira ubudahangarwa, ndetse na selenium ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Igakumira indwara zijyanye no kwangirika k'ubwonko nka Alzheimer. Ni indwara iganisha ku guhindura imikorere yo kumenya ndetse n'uburyo umuntu yitwara. Ibihwagari kandi bikize kuri za antioxidants zibiha ubushobozi bwo kwirinda indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Ibihwagari byigiramo phosphore igira uruhare runini mu iremwa ry'amagufa y'umuntu no gutuma akomera neza akagira ubuzima bwiza. Ibihwagari byigiramo ubutare bwa magnesium igira uruhare runini mu buzima bw'umuntu ndetse no mu buzima bw'amenyo no mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza. Akamaro k'ibihwagari mu bukungu ni ntagereranywa kuko nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi FAO, rivuga ko mu mwaka wa 2003 habonetse umusaruro mbumbe uhwanywa na toni 261 z'ibihwagari. Rimwe na rimwe ibihwagari byifashishwa mu gukora amasabune. Bishobora gukurwa nk'amavuta ya colza ashobora gukoreshwa na moteri zimwe amazutu. Ntibisaba akazi gahambaye kuko bakora gusa ibyo bita mu ndimi z'amahanga pression d'injection. Ariko se ubundi ibihwagari bikura bite? Imibereho yabyo iteye ite? Ni iki se bikwiye kutwigisha mu mibereho yacu ya gikristo? Ibihwagari kimwe n'ibindi bihingwa byose bikenera cyane izuba. Iyo bikura bizamuka umutwe wabyo uhanze cyane izuba. Ariko kandi igitangaje ni ukuntu ibihwagari iyo bigeze mu gihe cyo gusohora indabyo cyangwa imbuto zabyo bihita bicurika umutwe bikirebera hasi. Ibi se bikwiye kutwigisha iki mu mibereho yacu ya gikristo? Tumaze kubona neza ko ibihwagari bitera umugongo izuba bigahita byirebera hasi. Ibi rero mu mibereho yacu ya gikristo bikwiye kutubera isomo rikomeye cyane. Benshi dukora dukeneye cyane Imana ngo idufashe mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyifuzo byacu ndetse n'amarangamutima yacu tuba twifuza ko yasubizwa nayo. Gusa igiteye agahinda ni ukuntu iyo Imana imaze kudusubiza ibyifuzo byacu tuyitera umugongo tukigira mu binezeza by'isi. Ntidukwiye kuba nk'igihwagari ngo twibagirwe utubeshejeho, ahubwo dukwiye kumuba hafi iteka ryose. Mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube twitwa Oasis TV. Ndabashimiye. Ikiganiro cyo nakagaruka.